Ka Confederation of Ribai People ne ka CORP hakapor bagalik khang tala ye ka we ka karkhana ka badan hakasnong mouse mai ka badang hap hapo ka jingpe jingkhmi ka raj marwet milim simship kalala peleng penban bau bomdai khasi nyau trap ya ubalatip kerteng kum uram Chandra Sharma ulayo ban bat ya kerdan kum urang badong hakawe ni gidong jong kate kasnong mouse mai hari boy district nakaliang kino ilam ka CORP tang mari yo jingtip halor kani gila penrem jor yo orang basnong kate kasnong baula ai bor yo te ubar jela belong kum urang badong bar gila penrem jor yo sim raj marwet bat kumju ya ka himam lim makim sim lapet lane khmi bhai kar kom sensar khadar ha kisnong ki raj kibadang hap hapo ka jingpet jingkhmi jong ka hima ki bakum kini ki jingpen khamti ha ki bar jela le se kamle ka sin baningkong hari boy district namar dang ha gisnem lalap haka wei ni kisnong khaput bat ka jela kata hapan bari lani ya ka bala jutup kum ka refugee camp ka ba kate kisnong ka dei ka badang hap hapo ka mauhati constituency haka ba wei ubar jela bala tip kerteng kum unirmal malik layo banlong kum ukli no sensar snong ne urang ba snong jong kate kisnong ka badang hap hapo uput usam khima khairim simshim ka jingklim ta kalong bahadin ki bakum kini gi ki la pau parthei ya ka jinghiar dor ka riti sensar hagi snong gi thau ki balawan ra gi khubor penram jor na ki reu ijri te ayu ki bor bahalor ne ki no sensar hima ne raj ki ha banle hato kin ailat ne kin aji sneng ya ki bakum ki te gi no sensar snong ki balapan khamti ha poiwer poi ham banlong ukhli ha kan sensar khadar jong ka snong ka thau पूरा नाम? हाँ, मेरा नाम तो रामचंद्र शर्मा है। रामचंद्र शर्मा। यहाँ पे आप जो कंगपुरा हुआ है मतलब क्या राजा की तरफ से आपको पहचान हुआ? गामबुड़ा का जो साखी है ना, हाँ, हम 10 माइल का हम है, 11 माइल का साखी है, जोराबाट का दूसरा एक्टर है, मतलब उसको थ्रो से हम लोग हैं। मैं तो 11 माइल का है। मतलब यानी कि आप जैसे कि मतलब रंगबाडोंग, हाँ, रंगबाडोंग मतलब आप यहाँ के रंगबाडोंग। यहाँ का आपका ये एरिया का नाम क्या है? ये क्या? 10 माइल मौस माइल। आप यहाँ आप कंगपुरा नहीं है लेकिन आप रंगबाडोंग है। मतलब जो कुछ होगा आप रिपोर्ट देगा, हमको बोलेगा, हम फिर मिलाएगा तो सकेगा तो मिलाएगा, नहीं सकेगा तो 11 माइल भेज देगा। मेन गमबुड़ा 11 माइल। हाँ, क्या नाम है उसका? बासाखी। उसका टाइटल क्या है? टाइटल तो सखुआ है। शक्वा, बासाखी शक्वा। अच्छा, वही रखा आपको रंगबाडोंग यहाँ देखने के लिए इस एरिया को। अच्छा, Patsa kawai ngi kwa ban kran shong de roma shnong jong ne shnong mo smai hadin bangilayo ban kendu bat utei unwei unon tribal ubakam yala de baude urang ba dong uram Chandra Sharma ukam yala de baude urang ba dong de hadin bangilayo keli na ong ba la ai bor da urang ba shnong ba unlong urang ba dong de ya kan ngi penram yong ne urang ba shnong ba balai ai bor yota uram Chandra Sharma ba unlong urang ba dong hagane gedong. Tadi ke basnusi pat habang yo ben lej kisnong ngilngo penban ba hangne hapo kisnong mo smai urang ba dong jong kani gedong da ukhar nepali la se mo ban bu rang ba dong ukhar nepali kata gede ke ba ngi naglang keseng ngisngo ban kenturu ya usi melim ba un wat bat bishar ba ya kini ki nungkit kam snong ki bre sikini ki lan berni lan kena para nang ba kenum dan keno keno ke jing tak pat mo ya ke jat berde ko jungi